Eyo broski, uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Nongeye kugaruka by'umwihariko mbazaniye top 10 y'abaherwe ba mbere mu isi, y'abaherwe bafite amafaranga akavagarikaye ku buryo nubwo yarara yacanye arimo arayota adashobora gushira. So by'umwihariko rero ibuka gukora subscribe tubane gatanu ku kandi. Uru rutonde rwacu rero turaza kuruhera ku mwanya wa 10 tugende tumanuka nkuko nabibamenyereje rwose. Nuza kumvamo abakire nka basi na Gerard bataje n'abandi bagiye batandukanye, ntuze kumva ko rwose hari byacitse, kuko uru ni urutonde rw'abakire ba mbere mu isi, bamwe batunze ibyogajuru, batunze amato, batunze ibirwa ndetse n'imisozi. So by'umwihariko rero tera agatebe tujyane ku mwanya wa 10 turasanga Larry Page. Larry Page rero uyu ni umunyamerika w'umukire ufite biliyoni zirenga 115. Uyu Larry Page rero muri izo biliyoni ze 115, uyu rwose afite ikigo akuramo akakayishyika amafaranga, icyo kigo bita Google. Ngira ngo niba uzi ikigo cya Google ukaba ugikoresha, sibye ko bitanashoboka, iki kiganiro cyanjye uba ugomba kucyumva ari aho wahuriye na Google, kuko na YouTube ubwayo ni iya Google. So rero by'umwihariko uwo wari umwanya wa 10 aho haza Larry Page na biliyoni 115. Ku mwanya wa 9 turasanga bita Mukesh Ambani. Uyu nguyu ni umuhinde rwose ufite akayishyika amafaranga biliyoni 116. Ku mwanya wa 9 rwose afite biliyoni 116. Mukesh Ambani uyu nguyu nkuko nari nabikubwiye ni umuhinde, afite uruganda bita Reliance Industries. Rero uyu mugabo niho akura ayo mafaranga. Uyu mugabo w'umuhinde urumva ko, kandi mwibuke ko ubuhinde ari nacyo gihugu cya mbere gituwe cyane mu isi. Urumva ko rero gukora muri business mu buhinde ufite aka kayishyika amafaranga nta kuntu utabona urwunguko. Ku mwanya wa 8 w'abaherwe cyangwa se w'abakire batunze amafaranga arenze abandi turasanga bita Steve Ballmer. Uyu nguyu Steve ni umunyamerika uza ku mwanya wa 8 ufite biliyoni 121. Uyu mugabo afite amafaranga menshi cyane, uyu nguyu afite akayishyi k'amafaranga menshi cyane. Uyu mugabo kandi icyo nakubwira cyo nuko aya mafaranga ayakura mu ruganda rwa Microsoft, kubera yuko arufitemo imigabane. Uyu mugabo rero nkuko nari mbikubwiye ni umunyamerika, bamwita Steve Ballmer. Ku mwanya wa 7 turasanga umukire wahoze atitiza abandi, umukire wari ufite akayishyi, ariko uyu munsi akaba ari ku mwanya wa 7 kubera yuko imari ye nyine haje abana bamukorana baramwemeza. Uwo nta wundi bamwita Bill Gates ku mwanya wa 7. Uyu mugabo turamuzi cyane, isi iramuzi, yaramwumvishe kubera yuko umugabo afite akayishyi k'amafaranga, afite amafaranga ubwe nubwo yakiheraho abantu batuye isi. Rwose amafaranga afite ntago twayambara, ariko uyu Bill Gates rwose yisanze ku mwanya wa 7 muri uyu mwaka wa 2024 na biliyoni 128. Uyu mugabo w'umunyamerika rero amafaranga ye ayakura hanini mu ruganda rwa Microsoft, akaba ari nawe warushinze. Ku mwanya wa 6 ntagutindiye turasanga bita Warren Buffett. Uyu Warren Buffett afite biliyoni 133 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo kandi icyo wamenya akaba ari umunyamerika, akaba afite ubwenegihugu bwa Amerika. Warren Buffett akaba afite imyaka 93. Urumva ko amaze gusaza. Amafaranga ya hanini ayakura mu ruganda rwa Berkshire Hathaway, aho akaba ariho akura amafaranga ye. Reka tujye ku mwanya wa 5 rero ntabatindiye turasanga bita Larry Ellison. Uyu nguyu akaba ari umunyamerika utunze biliyoni 141 biliyoni. Uyu mugabo w'umunyamerika rero aya mafaranga ye ahanini ayakura mu ruganda rwe afite bita Oracle Corporation. Uyu mugabo rero namukubwiye bamwita Larry Ellison. Ku mwanya wa 5 akaba afite imyaka 79, akaba ari icyo wamenya. Ku mwanya wa 4 rero ntagutindiye turasanga umuherwe w'umukire ukiri mutoya cyane bita Mark Zuckerberg. Ku mwanya wa 4 uyu mugabo
bw'umukire ufite biliyoni 177 z'amanyamerika ku myaka ya 39, ubwenegihugu ni ubwa Amerika. Uyu mugabo amafaranga ye akayishyi ayakura mu ruganda rwa Meta Platform. Uyu mugabo afite amafaranga ku buryo nubwo yakemera kugaburira isi umwaka wose ntago ashobora guhomba rwose. Icyo ngicyo nicyo mwamenya, ubu bakaba bamwita Mark Zuckerberg. Ibintu bye ntawe utazabisanga. Facebook urayikoresha, iyo niye. Instagram urayikoresha, iyo niye. Thread urayikoresha, iyo niye. WhatsApp urayikoresha, iyo niye. Uragira ngo nkubwire ko Zuckerberg atunze iki? Ko byose abifite. Biliyoni 177 ntago ari zo gukinisha kuri Mark Zuckerberg. Ku mwanya wa gatatu reka aba ariho tunyarukira. Ku mwanya wa gatatu turasanga umugabo bita Jeff Bezos. Jeff Bezos, uyu mugabo ni umugabo w'umunyamerika ufite biliyoni 194 papa. Umva amafaranga, biliyoni 194. Uyu mugabo nk'uko nabikubwiye afite ubwenegihugu bwa Amerika. Aya mafaranga menshi akaba yarayakuye mu ruganda rwe bita Amazon rukaba ari uruganda rwa Jeff Bezos. Ku mwanya wa kabiri ntabatindiye rero turasanga umuherwe w'umunyamerika, akaba n'umunyakanada, akaba n'umunya-South Africa, uwo bamwita Elon Musk. Ku mwanya wa kabiri utunze biliyoni 195. Biliyoni 195. Uyu nguyu nubwo yafata amafaranga ye akayatwika icyumweru cyose ayota, arimo ashaka ubushyuhe, yarwaye akantu k'akamalariya, rwose amafaranga afite ntashobora gushira. Yababwira ati mwese mbajyanye kuri wa mubumbe wa Mars mu byogajuru byanjye nzanabatungirayo. Uyu nguyu amafaranga ye ntiyashira. Biliyoni 195 z'amafaranga ya Amerika, akora ibyogajuru, akora ibintu bitandukanye. Ku myaka ya 52 akora amamodoka, akora amatelefone, afite inganda kayishyi. Rwose uyu nguyu mwumvishe ko ari unatera inkunga igihugu cya Ukraine mu bijyanye n'ubutasi bukoreshejwe ibyogajuru. Uyu nguyu kandi amafaranga ye ahanini yayakuye muri Tesla na SpaceX. Aha niho yakuye amafaranga ye, uwo bita Elon Musk. Aza ku mwanya wa kabiri n'ibikoroto byinshi cyane mu isi. Ntagutindiye tugiye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga uwo bita Bernard Arnault ndetse na famiye ye. Uyu nguyu Bernard Arnault afite biliyoni 233. Ni umukire. Ku myaka ya 75 uyu mugabo w'umufaransa rwose ufite uruganda rwa Louis Vuitton rwose ngira ngo murabizi. Nubona mvuze Louis Vuitton ukabona urayambaye cyangwa se ufite igikoresho cya Louis Vuitton, ntiwibwire neza yuko ngo cyaturutse muri uru ruganda rwe. Ubanza ucekinga ureke icyo ngicyo utagihawe n'umushinwa, kuko ikintu cyo muri Louis Vuitton cyose kiba gihenze. Urumva, Louis Vuitton idatinya kukugurisha t-shirt y'amadolari 1000. Louis Vuitton idatinya kukugurisha ishakoshi y'ibihumbi 2 by'amadolari. Rero ntuza kwibwira yuko iyo nkweto cyangwa uwo mupira wawe awaguze ibihumbi 10 hariya Nyabugogo cyangwa mu mujyi cyangwa se 5, utekereze ko kubera ko handitseho Louis Vuitton ngo ari uruganda rwa Bernard Arnault. Oya, uraba wibeshye. Uru ruganda ni rwo rwahaye uyu mugabo ndetse na famiye ye aya mafaranga biliyoni 233 ku myaka 75. So njye nari B1 promoter, ariko by'umwihariko ntarasoza ibuka gukora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Njye ndi B1 promoter nkuko nari mbikubwiye. Iyi ni Truth TV Rwanda, ikiganiro cyacu ndetse n'ama top 10 nakagaruka. Mwakoze cyane. Ciao.